Waduh. Nah, videoan. Hansun gini gitu. Pak. Mas. Dong aing manung Jangan mau hal yang silan ya. banget aing viral bengke. Alah. Dia mah naon? Terus. Weh. Aing dak kita diolian ke ku aing. Gusto oli na burung cokot oli na. Man olina? Kana yang kunyang. Udah buka kunyang. Halo guys. Dari gajian. Guys, Ganeng sini beda. Gandeng lo ngomong bajak ka kasep aing leungit. Ngomong bae perang saing mah. Aduh anjing ah. Waduh. Kapan tek bre? Atuh jalma ya, atuh ih. Kapan tek naon alaman. Kapan tek we teh nyeri. Beus eta boloan. Lebay naon? Cing tutur tong bohong. Ulang nyerikeun batur. Kunaon ya? Cepet. Dia mah. Ngomong ya. Cepet beneran anjing. Bohong. Sumpah demi Allah bangset konsen. Kita makan tuan ya. Tadi mana kunci. Jual cuek dulu. Dipencet aja dia mah. Kan temu kabae na teh suci. Iya, oke. Kamana anang? Lain di tadi anang. Pusrok nangkurak saya. Ngana hirup loba dulur. Ajakullah. Oh, Jal. Terus asar nambut motornya. Antarkan sepatu. Ih, enggak sih. Gedor jaga riung tengah poek kieu aneh. Coba ge anca-anca bae nyolokna. Kalau kira-kira Sueb Ini angkong ya. si Sueb anjing bang gerojok make bedogol tahu anjing. Iya ya. Baru. Itu dia man ngolokan eta dong ngolokan yang belut bae aneh. Kejang kayaknya kurang apa itu. Cuman yang oli. Kakebulan kakasep aing. what the fuck? Ang jamal imam. Gila lu mah. Kok kunyang nabrak. Ayo. Dasar kau kunyang.